Poštovani građani Srbije, za sve vas koji ne pratite politiku, ja sam Boško Obradović, nosilac izborne liste Pokreta Dveri na vanrednim republičkim izborima 16. marta. Dobro znam da vam je svima dosta političara i stranaka, ali bih vam bio veoma zahvalan ako biste izdvojili nekoliko minuta vašeg vremena i saslušali me. Već 24 godine vladaju isti političari. Rekli su sve što su imali, uradili su sve što su mogli, preletali iz stranke u stranku i hoće ponovo na vlast. Njima je lepo, ali narodu je teško. Svi su bili sa svima i opet će biti. Oni ne bi ništa da menjaju, jer dobro žive na grbači ovoga naroda, ali mi moramo nešto da promenimo. Poštenim i porodičnim ljudima Srbije su ogadili politiku. Njihove stranačke mašinerije izlaze na izbore, ali polovina građana Srbije ne izlazi na glasanje. Ja razumem vaše nezadovoljstvo i dobro znam da vi znate sve njihove stranačke šeme i kombinacije koje rade sa strancima i tajkunima. Problem je u tome što naš neizlazak na izbore jeste direktan glas upravo njima. Ako u nedelju ostanemo kod kuće, oni će i dalje vladati. Njihova ideja jeste da mi ne izađemo na izbore. Našim neizlaskom na izbore samo se utvrđuje ovaj stranačko-pljačkaški sistem protiv koga se Dveri bore punom snagom. Njihova je ideja da u nedelju ostanete kod kuće, a ja vas molim da izađete na birališta i svoj glas date Pokretu Dveri. Prošli put smo pokradeni i malo je nedostajalo da uđemo u Skupštinu Srbije. Ovoga puta upravo vaš glas može biti odlučujući. Dajte šansu novoj političkoj generaciji da pokažemo i dokažemo da je moguća politika sa moralom i poštenjem i da ne mora sve da izgleda isto kao što je izgledalo prethodne 24 godine. Srpski rodoljubi, poznajete me i poznajete Dveri već punih 15 godina. Nikada vas nismo slagali, ni prevarili, niti izdali. Nikada nismo izneverili svoje principe, niti odustali od borbe za život Srbije. Zato se obraćam svima vama koji od 1990. godine na svim izborima glasate patriotski. Dajte ovoga puta poverenje Dverima i Dveri će ući u Skupštinu Srbije i suprotstaviti se kršenju i promjeni Ustava, izdaji Kosova i Metohije, rasprodaji prirodnih i privrednih bogatstava Srbije i stranoj okupaciji Srbije. Jedino od vas zavisi da li će Dveri biti u Skupštini Srbije i zato vas pozivam da poverenje na ovim izborima ukažete upravo Dverima. Dveri u Skupštini Srbije su garant da dalja izdaja i raspačavanje Srbije neće proći. I konačno, želim na kraju da se obratim svim saborcima Dveri, svim našim pristalicama i svima onima koji su u Đurđevdanu 2012. dali glas upravo Dverima i koji to nameravaju ponovo da urade. Draga braćo i sestre, i prošli put smo bili blizu željenog cilja i ja sam zahvalan na poverenju koje ste nam ukazali. Siguran sam da smo i za ovih 1,5 dana ostali dostojni vašeg poverenja. Ovoga puta vas dodatno molim da na izbore 16. marta ne izađete sami, već sa sobom povedete sve one na koje možete da utičete, a koji prošli put nisu glasali za Dveri. Svaki glas je bitan. Mi smo sigurno na cenzusu, ali je potrebno da dobijemo što više glasova kako vlasti ne bi uspele da ponove izbornu krađu. Ovih nekoliko dana je biti ili ne biti. Zato vas sve pozivam da se maksimalno angažujete, jer samo od nas zavisi da li će Dveri biti u Skupštini Srbije. Ja sam nosilac izborne liste Dveri, ali vam sada kažem, vi, birači Dveri, vi ste ovih dana nosioci naše izborne liste. Pozovite sve ljude koje znate i recite im da konačno imaju za koga da glasaju. Obećavam vam da ćemo u Skupštini Srbije biti dostojni vašeg poverenja, da ćemo se boriti za slobodu ovoga naroda i da ćemo vam vratiti nacionalno dostojanstvo. Pokažimo im 16. marta pravo lice Srbije. Pokažimo im da ih se ne plašimo, da se nismo predali, da Srbi vole slobodu, da vole svoje porodice i svoju otadžbinu. Verovatno vam se čini da je tama koja se nadvila nad Srbijom beskrajna, ali znajte da je noć najmračnija pred svitanje. Zato, dragi prijatelji, porodična Srbijo, do slobode, do svitanja Srbije,
Izaberi Dveri. Da promenimo. Poštenim i porodičnim ljudima Srbije su ogadili politiku. Njihove stranačke mašinerije izlaze na izbore, ali polovina građana Srbije ne izlazi na glasanje. Ja razumem vaše nezadovoljstvo i dobro znam da vi znate sve njihove stranačke šeme i kombinacije koje rade sa strancima i tajkunima. Problem je u tome što naš neizlazak na izbore jeste direktan glas upravo njima. Ako u nedelju ostanemo kod kuće, oni će i dalje vladati. Njihova ideja jeste da mi ne izađemo na izbore. Našim neizlaskom na izbore samo se utvrđuje ovaj stranačko-pljačkaški sistem protiv koga se Dveri bore punom snagom. Njihova je ideja da od 1990. godine na svim izborima glasate patriotski. Dajte ovoga puta poverenje Dverima i Dveri će ući u Skupštinu Srbije i suprotstaviti se kršenju i promjeni Ustava, izdaji Kosova i Metohije, rasprodaji prirodnih i privrednih bogatstava Srbije i stranoj okupaciji Srbije. Jedino od vas zavisi da li će Dveri biti u Skupštini Srbije i zato vas pozivam da poverenje na ovim izborima ukažete upravo Dverima. Dveri u Skupštini Srbije su garant da dalja izdaja i raspačavanje Srbije neće proći. I konačno, želim na kraju da se obratim svim saborcima Dveri, svim našim pristalicama i svima onima koji su u Đurđevdanu 2012. dali glas upravo Dverima i koji to nameravaju ponovo. U nedelju ostanete kod kuće, a ja vas molim da izađete na birališta i svoj glas date pokretu Dveri. Prošli put smo pokradeni i malo je nedostajalo da uđemo u Skupštinu Srbije. Ovoga puta upravo vaš glas može biti odlučujući. Dajte šansu novoj političkoj generaciji da pokažemo i dokažemo da je moguća politika sa moralom i poštenjem i da ne mora sve da izgleda isto kao što je izgledalo prethodne 24 godine. Srpski rodoljubi, poznajete me i poznajete Dveri već punih 15 godina. Nikada vas nismo slagali, ni prevarili, niti izdali. Nikada nismo izneverili svoje principe, niti odustali od borbe za život Srbije. Zato se obraćam svima vama koji od 1000... Poštovani građani Srbije, za sve vas koji ne pratite politiku, ja sam Boško Obradović, nosilac izborne liste pokreta Dveri na vanrednim republičkim izborima 16. marta. Dobro znam da vam je svima dosta političara i stranaka, ali bih vam bio veoma zahvalan ako biste izdvojili nekoliko minuta vašeg vremena i saslušali me. Već 24 godine vladaju isti političari. Rekli su sve što su imali, uradili su sve što su mogli, preletali iz stranke u stranku i hoće ponovo na vlast. Njima je lepo, ali narodu je teško. Svi su bili sa svima i opet će biti. Oni ne bi ništa da menjaju, jer dobro žive na grbači ovoga naroda, ali mi moramo nešto da urade. Draga braćo i sestre, i prošli put smo bili blizu željenog cilja i ja sam zahvalan na poverenju koje ste nam ukazali. Siguran sam da smo i za ovih 1,5 dana ostali dostojni vašeg poverenja. Ovoga puta vas dodatno molim da na izbore 16. marta ne izađete sami, već sa sobom povedete sve one na koje možete da utičete, a koji prošli put nisu glasali za Dveri. Svaki glas je bitan. Mi smo sigurno na cenzusu, ali je potrebno da dobijemo što više glasova kako vlasti ne bi uspele da ponove izbornu krađu. Ovih nekoliko dana je biti ili ne biti. Zato vas sve pozivam da se maksimalno angažujete, jer samo od nas zavisi da li će Dveri biti u Skupštini Srbije. Ja sam nosilac izborne liste Dveri.